Vo in hi jo ni som pathum sang ni som ni panga zir top ni ani a clear tu lenga thlatu te chi bai le vekule kan video te top thlengin min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngei don nia shilonga mizo thi in hmuh nimin ni som pani tharuk sang ni som ni panga tlai khan shilonga hotel pakhata David lel remoya kum som nga pathum sanof silal mingliana bong kon veng aizol chu thia mu ani Shillong MSU try to tin hena changa beng varna tudon danin David thlenna hotel te hian David thi thu hi zanda rukvela Shillong MSU te hi anshila athi hun takshia ta nilo hotel enkol tu te chuan tlaidar ni vela chuan pea tlem chu a e ni inan soi David ruang hi damdoi ina la kani a police ten achul ang anboi pui he thu zia lai thleng hian postmortem ala nilawa athi chan takshia tala nilo achung ten Shillong an pan mek Delia mizo pa in tuala that mi pakhat le abial nu ba ka an chian pa pakhat chuan sunau an dom ho na hun chu thi ne in top khara ni ta a Delhi chim thanglam munir ka area a he twal thane hi tholeni jana thleng kha ni a police te chuan he twal thane in nial boina changa in chan ni in tumlok na em pom lawa thin tho thut na wanga thleng ta ni nan soi twal thatu hi kumsom ni pathum mi la shat puya ni a Haiderpur Delhi hian afapa kumlimi nen anpa fa in thaliliam ta chang khan an khosato a thil thlen dan ya soi chu hetiang he ani lal shat pu le prakas ati hian tho chan san khan zu an induna hemi nu hian prakas abial nu lam turin anupam area lam panin an chuak dun le a abial nu hi mizo thoni in spa athokani a an pathum chuan prakas chena veng munir ka an let le nuwa prakas le abial nu hi anin nial boita a anin nial satlia mai poni lavin prakas hian kutte hiala thaka shat puya chuan thel tumin ain rol ve ngal vata mase ani po hi prakas hian kutalo thaka an boi tak noi noi wangin mei chia hi in chungzol lama chuak ta a minute som nuwa in chunga ron lu le chuan prakas ngonga changa thisen chuak zai zui mai chu mu a shat puya chuan thisen chuak chu tawela lo dan phui tumin alo boi hle a hemi nu rei vak lawa shat puya chuan prakas hi damdoi in apan pui ngala mase anuna chantlak aum talo thungani tholeni khan shat pui hi man ngal ni in angong le awom vela kutlak na nu ma mo ani nwala police te chuan prakas anen hian kutan in thak ton nge ni in anringani nuna chanta prakas bial no le shat pui bial no te hi chian anni a police te chuan twal thana manra po he thil thlenna muna hian an mu chuak to a shat pui hian amizo pui thlawang haunan prakas hi khaptei alo tuma mase an boruak aso santa ka chuan tumlok bik lavin prakas ngonga hian chemte mangin avitani in kan thulak na chuan atar lang he thil thleng hi ala tharlam awangin achin chhuak a soitur alawang khopmaya twal thana satlia ni lavin mei chunga kutlak na thleng du lo tu thil ti ni jok ma ina langa mainstream media lam tarlan dan po ain person lutuk lo bok kan health minister za om tak pilal rin Hreipui-in social media lama he twal thana chungchang po siama chuan shat pui hian thil thatak ati ani ti in comment anu chia comment thui tak nilo ma se aril ruput mangle athlir dan alang chiang thukhat viawa a comment hian like tu po anga viaw mai a pasal Hreipui-in a Chek hlum Shillonga honeymoon mangtenu pakhe shap thlak tak mayin thla em po alo o ma in a ai rap thlak ne phau chuang lo chu Maharashtra a athleng le ta a karthum or chau anin nei nuwa mothar chuan a pasal chu amu hi lai Hreipui-in a Chek hluma juni somzan khan no patuak thar te hi in nial boyin anu pui hian a pasal thar hi anunna alak sakta ani Police report in atarlan dan chuan hemitenu pa himeni somni pathum khan Maharashtra a Shangli district ani neya tholeni zan khan annu pa hian na satakin anin hawa anin hauzo meu chuan zanlai ni deuh tho to a ti chuan a pasal anil lokhande chuan anu pui chu mutsan ta a mothar radika I chu alung alo oi hlei theilawa a thinrim na chu so sang zelin tui taka mu hilmek a pasal lu chu Hreipui a Chekin amuna athingalani Minute laute nuwa radika hian akazente ko ngalin athil ti he shilta ni nilai thochen khan police te chuan twal thatu hi man ngalin section 103 sub 1 hnuaya thu boy siam sak ngalani a he twal thana thlenna chanber hi chung ko chungchang anin mu thiam lo na awang ani a chuti rual chuan chandang awm le omlo hriat chhuwa tuma chui zui me kani bok kumsom pariat pasala anei to chu thatin kora apai
Uttar Pradesh cheng nu pakhat chuan abial panin in thuruarin apasalan thata arwang hi rapti luya an pai zuya annu pa hian kumsom pariat chung in nei to in fapa kumsom panhi mi an neya apasal thatu hi aming chu Sangeeta Devi ni in kumsom thum pangami ani a apasal kumsom li pariat mi Kannan Kumar hi tempula an sem chin chi thlum tur poison tel na pe in ni khwa ashiat lo nuwa abial pa ama ay kumjia tanaw pang Vivekanen chuan apasal taksa nuk chatlek to chu leido fit somni panga sanga tangin annam thlata ani an tha tanga ni thum nu jun ni nga khan Sangeeta hian mi po report athe luta hemi nu hian abial panen hian ni thum chung nuam tolin anjin khothong duna apasal chungchang hi police te chuan chuin Sangeeta hi thu zofia ni a om dan chu arin hlel om en mawangin a phone location chui ngal ni in junit nia apasal bota nia soinen mun khata anom ti sha chwani ta a finfian na mo chwate manga police ten an karle no chuan Sangeeta hi in puangin abial pa po ain rol ve ti asoi chuak ta bokani afapa kumsom pani mi po in anu in puan na hi atik nge ti nem ngetin apa chu anu nen chuakin anu le ani la chia an ron le ti police te hne na asoya heti rwal hian kanana unaw pa po in anu pain kara hian thil dik zan lo a om tia sha ta wangin amo Sangeeta I chu a unaw pa thattu ni arin thu police te hne na alo soi de to nge ani arin na hi atik ti fin fe in om ta bok Juni som khan kanana ruang ru ro chu luimong lama moni in athuam in bela tangin ani na sha chwani a anu puile angai zong pa po police te hian an la ngala he case chui chiang tu police officer in asoidanin Sangeeta le anil te hi kumnga liam ta khan rela ansin trumin anin tonga anin lai china po chuan ril lampan zelin anila po an ina chuan a chuang kai jing sot hle a kanan hian ring hlelin anu pui chu thu om zia azot fi a mase Sangeeta hian lo nialin thian thani na bak anin kara a om lo thu in alo chang tlat thunga mase heti lai tang hian ama tha tumin anu puile bial pa te chuan ro man na an lo siam tran dei to ni thu an zo fiana Sangeeta chuan apasal chu vibhuti na temple pana an kalama changin turan petran to a in lampana an det le chuan kodar bridge an chollain an nam thlatani in asoi anu pa hian chung te phal lo chunga in nei ni in apasal hi sanghadil siama ezong ani Los Angeles boruak aso sang zel ele boina timitura tirlu sipai te chuan boruak kan ti alzwal tial tiale moti mai turin mi puilamin an lo dong song thalo hle a sila chuan police ten mi puilung oilo pungkhom to te chu kaldar turin anti a minute nga chung hun pe in chumi ma a anin saseng lawani chuan an lama an tul ma tur thu an shil lawa mase an du anga thil akal tak lawa wangin mi puite chu leichara mutirin an hnung lama an kutan khir saka heti mek lai hian federal building kota mi puitam tak pung khomin building hi akang hlua mi puite chuan in kang lama hian lungle an mu thei ang an vom lut mol bok Washington abik takin Spokane khwa aral tlan le US pem lu te chu Thlawhna in aman na sajwala he hi chan chu ICE du lo tu te he biala an chen na chautan wangani a nilai ni tlai lam khan norhwai hotna tel mi thanem tak pung khomin ICE building kota thuziak chi sang kengin ICE te che tan an du lo thu an tlang au puya kongpui tam tak dang chat bokin borua ka so sang hle a police te chuan mi somthum aya tamma an man to boka mi puilung oilo pungkhom te nodar nan hian engral thuam ma an man lo thu police chief chuan soi ngalin thil khu an man te po chu guest tour pai lo chi ani thu a soi fia tel bok passenger phur tu India Thlawhna ache swal Air India Boeing 787 Dreamliner passenger phur Thlawhna chu Ahmedabad Sardar Vallabhbhai Patel International Airport a nilai tho tran chunnu lam khan a thlok chuak tura che swala he Thlawhna hi London lampan turni in megani khopui chungzon thlenin achiang lo tana meikhu na satak leng chumchumin dar ni vel khan atla a rang taka buaipui ani ngala DGCA 10 antarlan danin he Thlawhna hian khwalzin zanhi somthum omin pilot panhi le cabin crew member som an chuang telboka Captain Sumit Sabawalan khalin ama puibom tu hi officer Clive Kundar ani Thlawhna hi zin kong thui tak zo turani wangin atui an thun khatle a he hian kang mai ati chuak ta ni nan soya kang thel pol le ambulance dam takin Thlawhna tlak na mun hian pan ngalani
achuang zi nga za somruk pakwa hi Indian ni in British mi som nga pathum antela Canadian pakhat le Portuguese mi pasari chu he Thlawhna hian London lampan turin an chuak boka nuna chan velo te po hi hliamna tak tuarin an mel mai akan na sat em awangin biak tlak anom manglawani Thlawhna hi BJ Medical College hostel chunga tla in medical student panga thi in zirlai somni chuangin hliamna takan tuar boka he Thlawhna hian tun ma po in boina neu alo nei nual to china nikum march thla khan vansanga an thlolak lo lai takin atlan niam thut to a hemi tum hian passenger som nga in hliam an tuar nge a cockpit seat thilfel hlel awma wangin Thlawhna nei tulam chuan an soi kum engi moza chung chu peilo chi rangin an lo choi sel pho to a engine vong dai tu a tho that tok lo na le a fuel put chin te generator che thut le Thlawhna electrical system chiang lo te chu peilo te hian Thlawhna nei tu te hena siam that an lo ngia to china kum sang ni som pathum khan a battery akana wangin thlo chwa phal sak alo ni to lo bokani Ahmedabad Civil Hospital chuan ranglak chwa ma saka piang dian ne lo la khom zelin roman na an siam to a an mel shat hlei theilo khopa kangna sa ti an ni hloma wangin tunge an ni ti shat theinan he malak na hi kalpui tum ani a he thuba seilai mek hian ruang zanni pali mu chwa to ni in liam tor somli pakhate chu damdoin panpui ani to ni Thlawhna nei tu Tata Group point thu chwa siam ngalin he thil thlenga nuna chan te chu noi som chewara la tuma chu mai ba ka liam tuar te po anin enkol sen so zong atum sak do na Thlawhna tlak na mun BJ Medical Hospital po asak chat sak do na ni Air India tlak chan chui chiang tur hian US sarkar po in nu chui thiam ron tir lu tura in peito thua soi ve ngalin Karlava India ron thleng tura be sei an ni West Bengal a boina chuak West Bengal South 24 Pargana sa dorsak chungcha nga inhna wangin Hindu pathian biak na mun Shiva temple za lo na lantir na kalpui ani wangin boina chuaka mi puisa hok chu lunga invomin lirthei tam takan hala police swan mi somli layan man to bok Shiva temple ko ta hian dorsak tumani wanga he boina hi pun lun ta ani a akhotwal mi te chuan he thil hi do dalin a aya tulsi mandir lian lo tak an sazuya anthil ti dan hian mitam tak ti thin urin tharum thona hial a chuak zuita ani mita mutu ten an soidanin mipui thinrim te hian police te hilunga vomin lirthei tam takan hala police station ko ta thunei tu te hi an be chiam maya in chungzola tangin leiro chanan vom thla a motor ke te chu kongpuya a al hlo bike te po hala ni boka police lirthei tam taka chia a leiro chana mipuin an voma wangin police officer pakhat chuan hliam atwar bok mipui no chiawnan hian police lam hian tear gas an manga Kolkata le Rapid Action Force RAF te thonlo an ni to a ni lai thochen khan ven himna na thok tu te hi khole zwalin an chechana Kolkata nei te a om Meteor Bros Assembly Constituency chunga ward number 7 Mahestala Shiv Temple hi zalo taka swa samnia soi ani a he boina chuak hi BJP roi tu te poinan soi sel na sa le a ram roi tu te hian sa khu in za saklauna wanga boina chuak hi poin ti in an dem hle a Hindu te sa khumhun poimo ti borbang zonga che tumna hi thil holam taka ngai anilawa roi tu te chuan he thil hi chui chian an phuta sa khu sang te mun poimo chu him taka omzel theinan le tharum thona chuak hi khapdei vat ani theinan theitop chuan tuma Nitial Police Station a FIR Palizia lu ni to in boina chuaka in nam hnoi mi som pani man ani a heti lai mek hian Rabin Nagar Police Station a po FIR Pathum zia lu ni to bokin mi som ni paria chu police te hian an man to bokani boina chwana hmuna ruling party Trinamool Congress TMC te ero chuan BJP lam hian he boina chuak he an mani tang ma hainan manan tum ni nan soya Baurak man om tak siam turin atul anga malak na kalpui mekin police lampoin an na chu khau takle fet takin an thok mek bok ni in TMC thupuang tu chuan soyin BJP te hian dor sak tur chungchang thil holam lu tuk chu namle nam in thlarna wanga boina anga chwa an tuma sakhorin dan thumun lote in kara in thlar shanna siam tumin boina hi man tangkai an tumni in asoya BJP lam shrai tu ati kari chuan SP le DGP te nena amale MLA pakhat nen boina chwana mun Mahesh Dala hi tlo phalna adila nilai thochan nia Muslim sa khowwan jihadi ten Hindu chung kwale dornei tu an beite chu tlo tumani thu soyin antanan omreng ti le theito pan chhapui don ti lan tir atum na turni in asoi boka thunei tulam hian an dil ni hi lo pom sak sham se du hle a
heba ka hian amale BJP roi tu dang te chuan Kolkata High Court ta security force thon lu bel tura ngen na thelu an tumbok West Bengal a boy na hi ramchung chang in hmuh thiam lo na chang al chawani a komitlem zokin tel khompol zinga mi pakhat dor omnam huna mi then khatten Hindu ten an biak chin tulsi kung a hung na nei an lo siama dor nei tu pa hi Muslim te kut it manga athang bolai takmai ani tulsi phuntu te hian dor om na hi temple huam chung ne chalen dor po hi dan phallawa siam ni nan soya thunei tulam anin rol ma in boy na hi punlun chawin tharum manga in beiton na hial thleng zuin kongpui te po dan cha ani ta ngal bokani ganga lui marlam ram zongzong hi kan ta China Center for China and Globalization Vice President Victor Gao chuan ganga lui marlam zongzong chu China ram ta dik tak ni in asoya anei tu nia a in soina hian China rama social media in hialna achuk chuak na sal ngal le a Victor hian he thu hi asoi chetlia ringot lava athu soi hian China in bitumatum ramte chu aron highland saka China hian India ne na ram riboina an nei thin chin filnan history chu transanatan man atum hle a Hreipui ramte thinlunga Thlawhna tu atum hle bok India le China in kara ramri chungchang in hmuh thiam lo na hi an pahnia thaw ho na thatak nei tura dal tu lian takani a kumsang ni somnia galwan huna anin be chiam trum khan inrem na chu nei ve to ma se an boina bulpui le lian bera ro chin filin aum thei chuang lava China hian anin ti boina hi chin fel tum na nei lavin India laka ri luput mang dik tak po hi asoi fak tu che lava tuilai rapa om angalang chungin India nen hian boruak chetop khok nei tura chet vut atum ho lo bok Victor Gao thu chei tharlam ber hian China mi pui tam jok te ril ru chung ril aron phor chwa sak ani che kang social media lama ram ai o palaya ta na thatop khok tia fakna ari chwa chu ani British opna Mawia India om laya Tibet le British in India in rina McMahon line chu India hian aza in alapom zui zel thawa wangin China point Ganges lui chu India ne na in rina atan a man thelo bek na chan tur om lo ti hi China ram ngai dana ni meka McMahon line hi dan ang taka siam ani haulava British of India le Tibetan ram shwai tu te in to ton na ti re lai lok na ta na siam ani a he line hian China border chu chaklama ala he khwama an thla tu te changa an lo la nei to le anin hlan chon ram square kilometer sang kwa lai an chan ta ni in Chinese hian an soyani Victor Gao ngai dan puan chwa hi ram ri chungchanga khothlang ram te thlir na nen ein person hle a namril rupu kalfor tak thin anga anlan thin na chu ramri thak danglam du tu anga thak thleng tumna ani a kovel ram dang ten China an hmudan ti danglam tumna hi Chinese mi puite chuan an thlop hle a chuti rual chuan ram dang hriata an ram ho an pek na chiale India laka an ril ruput mang dik tak an puan chhuana anga ngai thei ani boka British in India op laya ramri asiam te kha lungphun satlia ani haulava ram le ram in dan na tura ro man na le thurel fel takle remti tlana ne na din chwa ani a China hian an duang angin an thlak danglam theinia an ngai na hi adik chia lo dewani Mizoram chakma shwai tu ten governor ne na ngen na an thlen chakma polian tak tak pathum te chuan Mizoram governor VK Singh ne na chakma autonomous district council CADC thunai na kutken turin an nge na CADC hian in rel bol na lama poina na satakle sumle pailama harsat na sataka tok meka he hian an CADC hi ati chethei don ni in an soya Young Chakma Association Mizoram Chakma Students Union le Chakma Mahila Samiti te chuan governorin nalak akhap no po November sang ni somni panhe changa dan lawa nalak sanni chuang tarlan na joint report an thelut telani heng dan bo chhian te hian 6 schedule noya Chakma Council in Constitutional Power nei chu ati chele ni na soiboka report an thelua alan dan chuan heng na te hi direct appointment local ni in alanga Vantlang mi puite hne na nalak tur chungchang shilshiat an ni lo baka interview pokal pui ani lo ni in an soibok chakma pol sang shwai tu te chuan he thil hi an ro ril na palzut na le dan bo chhian na ani anti a tram ni chung le ka shwai tu trum sari ngot thak an ni to wangin council hi an nget lo to hle a kumsang ni somni panga January thla a dangu charang sing chakma an rorel khol thar adin nuwa member chen khat chu anin nuk doka member ruat thar te hi chanwo sang jok chel cha ka tui halin anjin omna te chu dan pal zut na manga ni na sang jok chel nan an thleng ni in an soibok
heti rual hian sum le pailama apo har satna na satak an tok meka CDC thokte chuan ni kum khan thlali chung hlo an hmulawa governor hena thu thlen tu te hian poisa chet vel dan boina chan hi dan lo anga na pek tele atu lo thlenga mitam tak na thoka an sorwang ni in an pua kumsang ni somni panni tanga na pek to te hi ban vek tur angenin dan bo chhiate chunga hian malak na kalpui ni se tharuk chung chu CDC hi governor ro rel na hnuaya om an ngiat bokani ole khati zong kha tun chumata na kan puan theite chu ni le report mai sela milo thlir saka milo ngai thlak sak china wangin kan lo me